Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatian kaum muslimin kung lo hormat. Maka betawai tegai. Sepiak-piak nyu meneng mengpeka kung ngak pesang tianan mata berkat meng Allah Subhanahu taala nan ye tisa nyu yak tie prai salam hape na te khen temu sang tianan. Yau kam ta hasa hadis meng Anas radhiyallahu anhu kat pe thaulai. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك رواه الترمذي. Maksud hadis ni Anas radhiyallahu anhu pe thaulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hulai me pak kau lai wahai anik kau hapien lai hai temu tengok ahli keluarga hau maka akan nyah pre Islam. Kau Islam nan ye cứ nhum ta berkat no tengok group hau dan tengok ahli keluarga hau. Dan Allah Subhanahu taala qahu firman gailai fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Surah An-Nur ayat 60. Maksud ayat ni Allah taala lai hapien lai phong hau temu sang fasallimu maka pe phong hau prai salam wa ala anfusikum tengok tungpih ahli keluarga hau dan tengok group hau tahiyatan min indillah hong salam kong mata berkat siam meng Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ni je ke hasa ayat của Allah taala hub dai trai pe hapin nanti temu sang trai dan sang gang krai cứ giao adab nyun ye cứ trai pe salam. Dan chỉ bisa nyu sang tay gục anh giờ lại tay khen hô berkat nên như cứ tiệt telah mutama cứ tiệt dạo pe Islam na tengok ahli keluargaរបស់ថ្ងៃយកកhadisហូបបញ្ជាក់មេងំគ្នាយ៉ាងកតួញូmeneng mengpeka kong ngak pe sang tenan hô berkat gai nên như cứ tiệt dạo bai Quran to dalam sang gai chua ye tiệt lui sang tem ni chua hong te hom ta bai Quran o tan te hom ta zikir na pa Allah Subhanahu wa taala o kyo bai Quran nan ye cứ nyu ngak pe syaitan tepiak mung sang te nau dan Quran nan gai nan ye cứជាហាសាពុពុនុយ Allah Subhanahu wa taala កងញុំតាប្រកាសផុតលោយកអល់តាឡាហ៊ូហ្វីរម៉ានឡៃវ៉ាហាឌាគីតាបុនអានហ្សលណាហ៊ូមុបារ៉ាគុននេះគឺជាគីតាបអល់កុរអានកងកហូបតនញូណាវនឹងគឺញូមតាប្រកាសកងផុតលោdan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ក៏ហៅជំរុញពេលថ្ងៃបែកកុរអានតតលំសាងថ្ងៃជួយពេលទីលួយសាងទីនេះជួយយកកូបូរយក Rasulullah ហៅសបដាឡៃ لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Maksudnya Rasulullah ហៅសបដាឡៃជួយប្រៃហៅបជាងសាងផងហៅតាន់លួយសាងផងហៅនេះជួយយកកូបូរSepiak-piak nyu syaitan nan nyu duit mengsang halai kong gapai tok dalam nyu pak suratul Baqarah. Hau nilai hapin nanti baik Quran tok dalam sang tiai nan yeគឺ syaitan nyu hau tok dalam sang tiai o ngak pe sang tiai nan mata berkat rahmat tam ta sakinah ning no dalam sang tiai dan ahli keluarga tiai. Yo ka Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan hu bincak gelai sang halai kong ta bai Quran nan ye cứ nyo hom peka kong siam barokan dan rahmat dan ngak pe ahli keluarga tianនឹងno dan hau suphya mengkul dan malaikat nan cứ hau temu me pak sang halai kong bai al Quran kene yanan hatian kaum muslimin kong lo hormat ya la tia thau ye maka mai wet trai jak kau pahat gup trai rukop ta anit cho trai hai bên này khen temu sang te dạo pre salam dan te mu pel wa bai Quran to dalam sang trai sengkem la sang te nan nyu akan him ta berkat rahmat ma Allah Subhanahu wa taala maka sengkem la bu tazkirah hasil asgak ni hom tam nafaat me pak gup lan dan pak hatian Islam tung pi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.